Lakhipur Online Putok Saba Agas ki tang tara toruk Ngomazing Nimit ki Khomjinba Pao tabirasi Ahanbada Maruoy Pao Barak Tampak ki jila ahumdasu Marifu Suba Ningtam Nimit ki Thauram Jinglem na pangthokre Tripura lengak na Agas ki tang kunda Manipuri lon ki nimit pangthokodori Indonesia ki Flores ithatta thokiba akanba yuar habagi thodokta miyo yangkai hena sire Asamda akanba yuar hagani haibagi yumpham yautaba pauna miyamda mipaiba thogale amasung MLA Cup Lakhipur Lisingani kuntaru ki final da Fulertol Markulung GP na champion oikre Haujik mapungoi papau tabirase Barak Tampak ki jila ahumdasu haraute ambagalina marfu suba ningtam nimit ki thawang ngarang pangthokre Kasar Jila Administration ki thawang makhada Silchar DSL Lampakta Rajya ki Food, Civil Supply and Consumer Affairs amadi Urban Development Mantri Kausik Raina Chuhong ki Phiral Singkhat ki Mantri Si Raina tongan ba school singi mahiroi sing NCC Kasar Police amasung Assam Rifles amadi CRPF ki Mars Pass ki Salameo ki mahaki warolda Mantri Si Raina lebak asigi ningtam lanmi singi maphamda ikai khunezaki Raja Sarkar ki tongan bachakot thoragi tabak thorum sing amasung project sing paikhatpagi matangda su mahaki warolda pungdokhi thorumatu da Kasar ki DC Rahul Kumar Gupta SP Parthapratin Das Rajya Sabha ki MP Karnatpur Kaista Susmita Dev MP Porimal Suklapadda Silchar ki MLA Dr. Rajdeep Rai amadi Hane ki MLA Sri Dipayan Chakraborty na chingba miyoy sing na saruk yakhi 171 BN Border Security Force BSF Netitwa Dichen SI Ranjan Kumar Pandey Lakhipur Court District ki Lamjing Makhada Lakhipur Arl Higher Secondary School ki sanabungda marfu suba ningtam nimit ki thorom pangthokre Mithumlen oina saru yakiba Court District Commissioner Sri Drupajati Pathakna jati ki machu ahum ki Phiral Singkhat ki bagalenana parade ki salami oki Bande Mataram saktuna thoromada hudokhi Court District Commissioner Drupajati Pathakna miyamda wangang laduna Ningtam landa thawai kat khraba thoba singda ikai khomna boutki mahakna kendra amadi rajya sarkar ki tongan bachakot thorang ki scheme singi matangda panduna wangang ki Mars Basta Jawahar Navodaya Vidyalaya Poilapul Boys na ahum subamana North East Academy Fulertol Girls na ani subamana aduga Jawahar Navodaya Vidyalaya Poilapul Girls na Mars Bas ki ahanba mana phangki Bharat ki marfu suba ningtam nimit ke mari lainana ngarang Agas ki tara manga Manipuri Guest House konjang lakaida sepak takraw ki sanaroi singna punna saruk yatuna thoramasi pangthokre thoramda Bharat ki machu ahum ki Phiral Singkhalaba matung mitai pokailo ki treasurer Soraisam Goro Babuna thorongga mari lainana wangangki matungda sanaroi singna jati gi sei saktuna ningtam nimit ki thoramadu chinglemna loisinki thoramasida All Kasar sepak takraw Association ki President RK Sanahal Association asigi coach Joymati Singha Sapam Dilip Kumar amadi sepak takraw gi sanaroi kayana ningtam nimit ki thoramasida saruk yakhi I am extremely very happy to have the chance of celebrating this red letter day together with our coaches Mrs. Joymati Singha and all the little sports stars of sepak takraw. Let's salute to our past freedom fighters. Agas ki tangtara manga Bharat ki marfu suba ningtam nimit ki thoram Lakhipur Ahal Marup Manipuri Chanura Khorje Lup Kasar Naharol Khorirol Sulup na chingba lup singna silangduna Khorirol sanglenda ngarang pangthokre
थौरमदा नाहरोल खोरिरोल सिलिप की प्रेसिडेंट थोकचोम बिश्वनाथना जाति की मचु अहुम की फेराल सिंगटखे मतुंगदा लैखिद्रबा निंगतम लानमी सिंगी मफमदा लैसुना चिंबगा लोइनाना श्रद्धांजलि कटखे मतुंगदा मणिपुरी चनुरा खोरजेलुप कसार की प्रेसिडेंट सोबाम ओंपी जयंतीना मिफम मपोइदुना सैरेंग सैदिनबगी थौरम चथखे थौरम असिदा सागपम बिरेन अयेकपम चुरजमुखी हैबी थाबम धीराज सागपम प्रेमावती कांगबम बिरेन मंगांग चिंबा कवि तरामाथोइना सरुक याखे लखीपुर आहल मरुपी थबुरेन इंगुदम बिनोन तरामना ओक्पा अमदी थौरमगी वाहौदोक पीखिबगा लोइनाना लखीपुर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ना सिनखिबा मार्च पार्स की थौरमदा नॉर्थ ईस्ट अकादमी फ्लोर दल की महिरोई सिंगना अनिसुबा पोजीशन ताखिबदा हरावबा फोंदोखे सिंगिरबोन हाई स्कूल ना मरिफू सुबा भारत की निंगतम नमिता स्कूल असिगी ओजा मालोतीना जाति की फिराल सिंगतुना थौरम हुदोखे एसएमडीसी की प्रेसिडेंट अमदी स्कूल असिगी हानगी ओजा मकोक कैसम चंपलालना महिरोई सिगी मार्च पार्स की सलामी ओखे मखाताना नुमिदा सिगी मरी लेनना सैरेंग वारेंग पाबा मदी नाट की थौरम सिंग पांगथोकपना नुमिदा सिगी मरोइबा थौरम ओखे भारत की मरफू सुबह निंगतम नुमित की थौरमदा ngarang सिपोई म्यूटिनी लिसिंग अमगा चनिपान यांखै तरे जंखै निपान मेमोरियल प्रोटेक्शन कमिटी वांगखेम लेकाय बिनाकानी पार्ट 2 दा लुप की संगलेंदा जाति की मचु अहुम की फिराल लुपसी की प्रेसिडेंट युमना मनीना चिंखटके थौरमदा लुप की वाइस प्रेसिडेंट नोंगतम बिरेन असिस्टेंट सेक्रेटरी मुतुम सुनामनी प्रियो सकी बिंदा सकी मोरांगथिम गौरमनी अमदी अतै मेंबर सिंह अमदी महिरोई कयासु थौरमदा सरुक याखे इंग कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरिफू तरानिथोइदा पार्लियामेंटा मणिपुरी लोनबु भारत संविधान की 9 सुबह शेड्यूल चन्ननबा 9 सुबह अमेंडमेंट बिल पास तौकिबा अगस्त की तांकुन नुमित असिबु मणिपुरी लोन की नुमित हाइना त्रिपुरा लेंगाकना हंदकी चहीसु पांगथोकदौरी त्रिपुरा लेंगा की महिमसिंग डिपार्टमेंट की मखादा लेबा डायरेक्टोरेट ऑफ कोकबोरक एंड अदर माइनॉरिटी लैंग्वेज लोइसंग सिंदुना नुमित असि डॉक्टर समा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल दा पांगथोकलगनी थौरमदे त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहना मिथुंगलेन ओबिगनी अदुगा मणिपुर लेंगा की आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर खुराइजम लोकेना इकाई खुमजम मिथुंगोइना सरुक यागनी थौरम असिगा मरी लेनना हंदक चही की ओइना तोंगान तोंगान बलमदा सकनाइरबा मियोय मरीदा मना मथुम पिदुने काई खुमनंगने मना फंगलगदब सिंग अदुदी नट संकीर्तनदा धन बिलास की सलाम ब्रजेंद्र नंदो मणिपुरी नोइंग लैंग्वेज टीचर दा नारायण खमर की गुरुमयम निताई शर्मा लिटरेचर दा धर्मनगर की समुरा लाटपमंबी गुरुमेम निंगोल सुरधनी शर्मा मसुंग फोक सॉन्ग पेनादा बेरीमुरा की सेलेबम जीवन सेनी थौरम असिगा मरी लेनेना अयुक्ता होली की टीम यावना रैली अमसु सिनलांगले अरोइबता तोंगान तोंगान कल्चरल टीम तरानिथोइना मखल मथेल की थौरम सिंग पांगथोकनी हाइना अगरतलादगी फंगबा पाव असिना हाइरे इंडोनेशिया की नोंपोक थंबा लमदमदा मैग्नीट्यूड 8.8 की चांगदा कनबा युआर हाबदा मियो यांखै हेना सिरे कयामरम अशोकपन नंखरे सिबगी मसिंग हेनगलबा याय हाइरे थदोक असि इंडोनेशिया की मतमदा ngarang ayuk pung 5:9 दा अदुगा भारत की मतमदना ayuk की pung 3:9 दा थोखिबने एपिसेंटर ना फ्लोरेस इथत की किलोमीटर 10 लैखादा ओइखे थदोक असिना युम कया महितंबम संगम दिलायंग संग कया अतेका काय थोखरे ख्वाइदगी सोकलब मफम नागे कियोदा चिंगनिंखाइबगी थदोक सु थोखरे हाइरे युआर असिगी मतुंगदा अपिकपा युहार आफ्टर शॉक्स चनिगे 35 थोखिबना मियामदा थोदोंना किबा पोखनख्रे पनबा याय हारिबा मफम असिदा कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफु 13 दसु मैग्नीट्यूड 8.8 की चांगदा जुआर हादुना सुनामी थोकपदगी मियोय लिसिंग 2 मखाइरोम सिखिबगी पाव लैरी अदुबु ngarang युआर असिगी मतुंगददी सुनामी थोखिद्रे आसाम दा अगस्त थागी अरोब सरुक्तगी सेप्टेम्बर थागी मरक्ता अकनबा युआर हागनी हैना पाव अमा वायरल ओइना पाक्सना संदोरकपदगी राज्य असिगी मियामदा चावना मिपाइबा थोखले तोंका असिना कुमजालिसिंग अमगा चमापन यांखैगी अगस्त की 15 दा थोखिबा आसाम की ख्वाइदगी चौबा मैग्नीट्यूड 9.3 की चांगदा हाकिबा युआर अदुगा चांगदमनदुना मसिग मानना युआर अमुक हरकनी हैना तोका संदोकले अदुमैनमक सिस्मोलॉजिस्ट सिंग अमदी अखंग अहि सिंगना हाय हौजिकी मतमदा लैरिबा विज्ञान अमदी टेक्नोलॉजी की तौबंग अमगी शक्ति असिना युआर हाबगी मतम मफम अमदी चांग असि युआर हाद्रिङैदा मांगजौनना लैपटॉप पंगमद्री
Assam asi seismic zone 5 ki manung da leiduna yuar hakan ba mafam ama oirabasu asigumba yumpham yaudaba pausing da thajadana ba hairi panba yai kumjali sing ma ka chamapan yangkhai gi agas ki tang 15 lebak pokpa numit ki numidang pung 8 ka minute 38 da Richter scale da 9.3 ki chang da Assam da kan ba yuar habadagi miyoi lising mari ka chanipan rom leikide Lakhipur da final match sanaduna MLA Cup Lakhipur Lisingan ya kuntaruk season 5 Men's Open Football Championship ngarang loisinkhre handaki championship asida punba team chahumga yangkhai manga na saruk yaki final da labok GP bo goal ahum amada maithianduna Fullerton Markhulun GP na champion oikhre Lakhipur gi labok sabagan da pangthoki ba mana yenthokpagi thorom da mai paktaba team singda Mantri Kausik Raina mana lanthoki champion oiraba Fullerton Markhulun GP da lupa lakh amaga lising amagi check amadi trophy aduga runners up taki ba labok GP dana lupa lising yangkhai mathogi check amasing trophy lanthoki Markhulun hippie Markhulun hippie Kangan jaba ma tongan ba computer coursing tambi takpina na bagitamak kasar Lakhipur gi ward number 10 da Luminary Tech Institute haina mingthon ba institute ama laglipa September gi 10 dagi hangtoklakani institute asida ahan bagi oina BCC DCA ADCA PGDCA web designing tele with GST DTP amadi video editing gi coursing mapung phana tambi ge tawri institute asidagi lengak na sakhanglaba certificate sing pibaga loinana scholarship ki khudong saba su piga tawri akupa marol gi tamak Luminary Tech Institute ki mobile number 986379056 natraga WhatsApp ki khutangda 7035412347 number asida pau phauna bina ba khangalakle Kangan jaba ma Dr. Mamoni Raisum Gosami ki punsiwari de yumpham oiba iba loisin kidraba punsiwari amasung punsiwari gi anobalamai haina Manipuri lolda handoktuna fongle Malem da maming leirabi thauna phabi aibi asina yum panbagi chahi amatang pharakpada lukra oihoraduna phangkiba thamoi gi chaina khol kayabu ikaiba akiba mati arotpa mata thamdana ikiba ma ki punsiwari simbu aibi anita ningombamna Manipuri da handoktuna fongle Sahitya Academy Translation Award Manipur State Kala Academy Translation Award amasung Manipuri Sahitya Parisad Assam Tripura amasung Manipur gi Sahitya Sangstha kayana Translation Award pi krabalari kasibu phangbining basingna KH Beauty ningombam gi mobile number 9972567206 number asida pau phobinaba khanghanjari aduga anita ningombam gi atopalarik sing chingna aigi panthau tamna aigi palem mina mi gi damak Nilakanthi Braja Akasi Ganga Pamjade amasung Dur Digontot na singba tarik singsu leiri Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maroiba pau amukhanna Barak Tampak ki jila ahumdasu marifu suba ningtam namit ki thoram chinglemna pangthokre Tripura lengakna August ki tang kunda Manipuri lon gi nimit pangthokodori Indonesia gi Flores ithatta thokiba akanba yuar habagi thodokta miyo yangkhai hena sire Assam da akanba yuar hagani habagi yumpham yawtuba pauna miyamda mipaiba thogarle amasung MLA Cup Lakhipur lisingani ga kuntaruki final da Fullerton Markhulun GP na champion oikre Lakhipur online YouTube channel gi pau sanduk jaba ngasigi oinadi matang asida loijare